Amashemero n'akasheko ubwa hati nibyo biryo mu magaka 13 ow'emyaka 62 omushomeso ahumwire no mukazi we France Kobusinje ow'emyaka 50 ahawo kuzara abana batano mukono gumwe bwayima yo kumara emyaka 30 mu bushwere oruzaro rubuzire abache bire bagira wine ateke n'ituna rengi cyumwe takurezi kazamu kashemero bakagira amasemero menshi hajinga gumiza munyiza n'inda buzo mu rwaro n'abantu rusukani bareba hanashika kawacherwa gatyawo barebe namba yaba banganda nabwo tikirango kwaso urunga kujya mu cintinisi akubanga manya n'iyendo umwana kandi asaba umwana bampa abana mu kibani kimara tumaruzaro yabura ombakazi neshoga nyingi zimwe nijira kwankiziganiraho konka specifically ogo gutukamuragura tukora mulingo gwa IVF kaza kufuna abana bakibiri kitanguhi zezo twaraguza sente mwana bwatwaho twinsigendera cyo kwenda kufuna umwana tugerezo twaguza byo twine ka sente gatwaho twagezeho twahana hari konka tukiro mu rwaro bakabasa kutukoraho kasasura sente nyamwinji bakatukoraho atabana bakakuzara Kobusinje wabire yayehuira amasko akazarebero 30 kwa mwende 2024 ahirwaro rya Niyokea Specialized Hospital and Fertility Center omurembo orwambarra nanye benta kukinihira kabundo bazarhanga hazatwiza cyarga mu kiti kusanga intizara abana batanu aba bana harimo abojo bashatu na nabishike babiri abo jangu umukaza berayine abana barengera hari babiri nk'ekiragiro scientifically mu indications ezori kugenda kurango yazara twine kumushemeza ubwo muri ngo artificial kinji abantu ngo bahereza abana bingi ushanga yagirenderwa abana barengere babiri bashatu bananingasha batanu ngo umucyara w'uruhanga kwasize kuzara abana batanu Dr. Cesario Masembe omushaho mukugu ombyo kuzara n'enshonga z'abakazi ahirwaro rya Niyokea Specialized Hospital and Fertility Center nashobora okukobusinje yatungira abana batano mukono gumwe ushange nsheke zayigire ningo shango umubirwe hatari mu magure ninga gace bagara mugina amano make ninga ushanga aha mwame ninga sho mushije enkwasoze heze kishija zitari mu mubirweye ningo bumwetse bazurimo shanga zayigire nshekeze zitazishoboza boko baragurira ngo batungoro zabo muturabero muringo ogwa artificial technology ninga shogwa IVF in vitro fertilization n'ikimanyisa abo ntuza kwatihurira ryo mucyara twatenda na ensugo yo mushije itweta spam tubitwara mu lab tubene ngo twabugangisiza ninga shayi twabifertilize ngira bikorere yo mwana rero mwana akeza gukora ibironka bishatu tumutwara tumutomura nyenenda yo go mucyara tumuhembaza akora ahikakuzaro so mutije yakuzugwa ruzaro nitubanza twakebera twateginga history ye rero twamango kizubukirikahe twakisorovinga rero tubona ko yongera ko muringo uri kubasa kumukorera kugira ngo yakwasa yagenda yacana ona Dr. Masembe nareka okwacwaho ahabwe namba y'abakaza barukuburo ruzaro konka bashabo butehwa matsiko burizon tureba abantu hihi 30 abamweno bari n'ubuzo bubukiye buceto busotinga bazara abandi betaga technologies zeze advanced eza artificial abana batano aba obahati bari mu mbera nungi ahirwaro ry'abana ryahore Innocence kana nyinabo arukurunji gashakwa Elias Rutugusa.